Swona swa tika ku teka video a hi vatsongo va ka hina manyanga si tikombisa lawani se namuntlha na vulavula hi mhaka yin'wanyana leyi vatsongo vo tala mi nga hi voniku mi yi tekelaka hansi mi tekelaka na n'winyi wa tona na n'winyi wa timhaka hansi. So ni ya vulavula hi Mr Pose is one of the greatest Xitsonga music ndzumba writers. Loko ku ri mi se subscribe ni kombela mi subscribe kwalaho. Let's get to around 4,000 subscribers before the end of November. So loko ma 3.5 I'm sure na khensa support ya n'wina. So ta tinharhu ka album leyi nga hundza loko no endla 3-4 ku ta ku ri ya bonus ni ta va fast. So ku ni nga mi dyeli ngopfu data ne. So Mr Post ku na track ya Jikile Misava. Risimu leriwani loko vavasati ku ri vanhu va yingisela music va nga yingiseli ku va yingisela Sandlen kumbe Flora kumbe yini va ti nyika nkarhi va yingisela na va yisa lava a ku ta va ringtone ya vona track leyi. Ma xi tsundzuxisa lexi xitori lexi xi narrate ku la xi ri Jikile Misava se vavanuna va fa va tswala vana xo sungula n'wansati a tswala se ku landzelela n'wanuna a tswala se ku landza n'wansati futhi a tswala loko se ku landza n'wanuna futhi ku va lava nharhu thale wa lungheni. Mr Pose u zama ku hlamusela ku u hlamusela ku n'wansati wa kondzelela n'wansati na mbilu yo leha a nga fani na n'wanuna loko a endla xin'we kan'we xo vava wa tshika but vavasati a swi tiva ku mina ni nga endli research sorry ku mi byela leswi ni endle research but ve ri ku hava pain yo va ku tla ku tswala laha misaveni but vavasati mi kuma ku hi vanharhu mutini 4 hi 5 a va tshikanga ku tswala cause va na mbilu yo leha va tlhela va va na rirhandzu. Ivi Mr Pose tlhedi ku u nga yi nghenelela ngwenya a matini n'wansati wa yi nghenelela ngwenya a matini a huma na n'wana u vula ku n'wansati a nga endla xin'wana na xin'wanyana ku vana va yi va ri safe. N'wansati a nga u na rirhandzu that's why ku n'wanuna ta kota ku a ta rhandza vana va yenu kona na n'wansati rhandza vana va yenu i ta ni disturb mani fane hi vutini ma swi vona. So Mr Pose ka xitori ka leyi Jikile Misava u themendela vavasati ku wa munhu wa rirhandzu ku fana na n'wansati ehenhleni ka vana wa munhu wo kondzelela misaveni ku fana na n'wansati. Vavasati va na timbilu to leha vavasati va nga endla xin'wana na xin'wanyana ku sirhelela vana va vona a yi fana na vavanuna hikuva vavanuna tinyuku chance din'wanyana kwala ka xitori xexi a xi hlamuselaka ku titswala kan'we a ta ha tlhelelangi futhi ti xitwini ku ya ku tswala swa vava se vavasati va tlhela va tswaletela komba ku va na rirhandzu. So this song yi honora vavasati and yi tsariwe hi ndlela yin'wanyani it's very la munhu wa analytical wu twisisa ku u ka nga yingiseli risimu kan'we a vha a sungula ku ri yimbelela a ri yingisela a ri analyze ku risimu leri ya kwihi ma swi vona. Mr Post lava vavasati wena nini u va themendelini va tlhela khavhara na aspect yin'wanyana evuton'wini ya vavanuna loko va famba va tswala va siya vana ku heyi siku rin'wana yi ta tlhela vuya henhla ka n'wina. So ma ni nghena ka risimu ra number 2 My Bible and I ya Mr Post ya last year. You know My Bible and I is one of my favorite songs. I've been obsessed with this song since last year. Risimu leri vulavula hi ku lava ku humelela u ri na tiplan ta ku endla swilo swo humelela so u na tiplan ku lembe leri ni ta endla leswi kambe a wu lava ku swi byela munhu genge ya discourage. That's why ku na swo tala mbilwini ya mina kambe ni nge vuli ni ta byela tsolo se xihundla xa misava xi tiva hi Xikwembu n'wananga ni ta byela tsolo. Xihundla xa misava a hi xi tivi na hina ku Xikwembu xi endlise ku yini misava leyi ka hina swilo swo tala leswi hi hlamarisaka ha ti hlamuli ku leswi swi humelele njhani leswi swi te njhani ho va na ti-assumptions hinkwenu ku na ti-scientific theories ti-religious theories ku misava yi endlise ku yini mara Xikwembu hi nomu wa xona kumbexana sweswi Xikwembu xi swi tirhisaka i tshama xi byela munhu ku misava leyiwani hi mpelampela leswi nga swona hi swihi a so. So is the very same thing lexi Mr Post a xi vulavula ku humelela ka mina na ku vanhu ku se va ku langutisa va ku yini va va na ti-assumptions ku a dyo khendla n'wanyana ku hayi ka mdidi xavisi xivindi di xavisa ti-drugs di tirha kwihi va nga swi twisisi va hlanganisi nhloko i My Bible na mara leswi ni nga ta swi endlisa swona ni ta va kha ni vulavula na Xikwembu ma vona. Siku la ku humeleliwa valoyi va ri kona valoyi lava va vulavula i valoyi lava va timbilu i valoyi vo haha cause he mentioned the Bible. Once you mention the Bible it means now the song is spiritual.
and once u in the spiritual world vulavula hi lavo loya vo tirha ka Satan a vulavuli hi lava timbilu ntsena. So ni kuhle ni kombe ku endla ka risimu ra number 3 and ni vulavula hi jikile misava, vulavula hi mabibele naye sweswi ni nghenela tibanoyi ya Mr Post ka risimu lera tibanoyi la u vulavula na hina vanhu va kona, cause I was one of the haters for a very long time, but now se ni matured na ha ri na mhaka na ti-brand ta music ni yingisela music. Tibanoyi it's directed to the haters ta Mr Post as a musician, who he's been through a lot. I think that edana timdana ta game just to back up this song, he's been through a lot ka music wa Xitsonga, but he feels now sweswiwani is putting in more pressure ka lava n'wi zondaku, u le ku va twiseni ku vava swinene. A mutu u ri tibanoyi a tlhela vula na la meteleleni na ku a no swi lava ku mi twisa ku vava i nghoma, a tlhela vula marito man'wanyani mo chuhisa genge ku okay it's fine, nghenini ni ta mi karhata until ni fa, ku kwana xin'wana na xilo na xin'we lexi nga ta kota ku sweswiwani hunguteka, lexi nga ta kota mina i rifu, mina se ni fana na ndlala, ku kota ndlala i rifu. You understand? So Mr Post is one of the greatest writers, the bridge ta yena, the punch line ta yena, so la tshama so swi yingisela nkarhi wo leha ku u ta kota ku because na album ya Ndhambi yi teke nkarhi ku vanhu va yi catcha ku album leyi yapa. I once of thing, you must invest in listening to this guy. This guy is one of the greatest writers. A tlha kwini, okay, a tlha khensa na vaseketeri va yena ka Timbyana ta Game. Timbyana ta Game is one of the most emotional songs that I have heard from Mr Post. Tamani xanswini biswini mabodhlele biswini swikotela i bisiswe hi swo tala. Then ku na marito man'wana nga ma vula la a ku Mbyana a yi vukulu movha leyi nga yima, ni lava ku mi byela ta nyiko ya mina, ni bohe ngopfu mina la tikweni va ku mhani koti no yimbelela, va ku ni tshika ku yimbelela, but hi mhaka consistency ya yena na ku lehisa mbilu na ku rhandza music u tshamini misa luya a yi lwa nyimpi leyiwani. So that's why laha a vula ku va ta rila, ni mbisa ka tibanoyi a ku va ta rila khoni va nge lungi mina ya ku vuma ku kota mina i rifu ku fana na ndlala. Se a tlha vuya futhi laha a khensa na vaseketeri va yena. One of the most entertaining things about Mr Post i ku Mr Post is an emotional guy, mi nga voni timasele mi rhulwa mi ku kumbexani is a monster. He's not a monster, he's one of the loving guys. Loko yingisela tinsimu ta yena wa swi twa ku leswiwani it's a lot of love. He loves his fans, a nge ri na va khensa hi ndlela ya cheap. He invests ku mina mi khensa phela vaseketeri, mi ni kurisile kusukela ehansi, hambiloko swi tika a mi tikisela ka hinkwenu mina na mi khensa. A ni swi koti ku yimbelela, but I felt that even though I'm not really a fan or hater, I'm just a music fan, he made i fake ti-effort ka ku va a va khensi na vona xo ku va swi twini. So this is the kind of shit which is happening ka music wa Xitsonga. Sorry ku tirhisa marito mahlamba, a ni swi tivi, ni ve excited because loko mi vulavula xilungu xa mina xa va shit na yinini, sorry ku mi tirhisela nhlamba. So ni kombela mi subscribe kwalaho. I think my next artist leyi nga ta vulavula yona ta vulavula ta break down also Makam writes music, but I will choose a few songs. So Makam great Taman is more like Imacho Pemuta, British Gevenga, na Themba Chauke in the same person. Themba Chauke because of the language ya connecta na vatshwa. So Themba Chauke loko mi sunduka n'we mi nga yingisela music ta album ta yena I swi kota ku connecta na vanhu lavatsongo. Even then in terms ya ku matshwa na British Gevenga i timhaka ta ku na mafenya nyana then ka swona i ku va na dyondzo yikulu. So subscribe bani ku na loko video leyiwani nga ta kha ni endla yi ta mi va mi ready kwalaho mi nga rivali ku subscribe hi ni khensile manyanga si ti komisa ahe.